ha umratha neperekisi 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 ha umratha ne. Morning man. Khuluza mntwana. Yeah man, how are you now? Oh, hlezi wedwa wena bapha abazali bakho. Abekho abantu bala endlini yabazi mkhulu bathanda ukunyamalala. Oh, andlelanga mantsepanga. Yo, xelela utata kuba ndipha amanamba wama-paramedics uyava. Ya ngizomtshela mkhuluza. Uzathini? Ngizothi mafaro umkhuluza bekafikile. Wathi ucela umupha amanamba kaPhakama Mdisi. Athethe ububhanxa ke ngoku Tsepang. uPhakama Mdisi wantoni wena? Man, adlala mkhuluza. Ngizothi mafaro umkhuluza ufikile la. Wathi ucela umupha amanamba kaMdisi. Yo, athethe ngomndisi wena ndithi paramedics. Kusho wena mos. Lalela kakuhle wena man. Yo, sukundisanganisa go crazy wena man. Ndithi kuwe xelela utatakho andiphe amanamba wama-paramedics. Oh, man. Ngikhohliwe mkhuluzazi. Ngizothi sabona mafado umkhuluza bekakhona athi ucela umupha amanamba ka uphakele uMdisi. Yeka manje bang, usibhanqa wena. Yo mkhulu ngwaridi ngawo manje.